gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Aday ta, natamaak tilata iti tuktok na di abataw tuyang. Sure hate na talaga. Ay na, nalainga ka tuyang. Siyak man, Mike, badong. Mudto'y manday ta ergan ta padasek, Mike. Agusar met aya iti ergan timbay sa babae tuyang. Di kunam. Ha, Jaket ka ba ulanay? Ha, ipakitak itaken ka. Akabailak met atiruan dayay puon ti basit akaya. Babaan ti ergan. na. Mala, agpraktis ka may tuyang. Naduatan taw nga agusar iti ergan. Panang paray? Italaan paray. Na, kada ergan mo Gimatang ka iti ergan? Wan paray. Na, pangusaram nga iti ergan ket saan mo't unay akabakiran dito'y ayan tayo. Ta adda ko mamaanupan. At dantulat tamot pare. Ay, ingkaman nga rod iti kabakiran pare tayong kaganop. Bareng adda maalam baboy ramaw. Ugsa. Tapadigwan naktaw. Uray no 30 kilos laeng. Ayuin mo't paray. Di ka madanagan. Tanoad dan tumaano pak. Padigwan kan taw. Sige, talumabasak pay. Agdardarasak kay. Na, itawan pa agimatang iti ergan na. At saan mo't amang ano? Ayos, tapukais. Natirwak ti ulo ti kawitan a manok ni Parinteng. Badong, anya day jay? Ti manok a kawitan ni Parinteng o may umararubayan di taoy. Papan mo alanayin, talamawamon. Naimbag lang nga, dasidayin ta. Anya, ay, por Diyos ka badong. Shhh! Tagtagarito yan. Pakairanudan ta dayto nga irgaan kunak nga raod. Masubot ko, ti pananggatan ko iti daytaoy. Ay, talaga nga awan jay dakkel akawitan ta, Inteng. Idi pa'y lakalman na mapukpukaw. De, apay ngay. Kat sigud mo't asan nga umad-adayo. Ay. Nagdamdamag ak nga rod di ta kaaruba. Ang awan mo't kano tinakit-kita da. Mangan mo't no tinakaw dan. Sino kumangay mo't agtatakaw iti manok dito'y lugar tayaw? Ay bayam ta sa pulag. Mangan mo't no pinatay ti aso. Sapay nagdakkel day di akawitan. Unay sa kanggal, sa pulag di may sa manukaw, hindi pa'y lakalman, sapay mangrugin nga gitlaw. Ay, madiday to mapaspasamakan. At hapag nga rod nga da kalugaran tayo matlangag tatakaw iti manaw. Ay, masapol ang matiliwan iti kabiitan na panawan. Narigatan, nagrairamanan ti panagtakaw. Inteng, nangala ang iti manok akawitan. Ginatang ko iji ilay, tapno adda sukat tay kawitan na napukaw. Maikaw no awan nagtaraok iti parbangaw. Nasaya at met. Tapno adda kadwa jay upa a manok. Iti kasta, agitlog tumanan. At damat gayam kawitan dito yung manok mo paray. Ay, sige. Panawan kayo pa'y dito'y paraangan. Inteng, pare badong. Sige. Nagkapwa may pare. Awit mo manenday ta ergan mau. Ay kitwin mo't paray. Mapan ka aganop? Paliiwo man na imbag ni pare badong ko araw. Tamangan no isutag tatakaw iti manaw. Ha? Masurunak. Numakit-kitang nga pagnapag na iti inal daw. Sapay itugtugot no day te paltog na. Ako namlan at damaanupan na dito kat saan mo't abakir.
Wanyag paiswan niyang kang. No tunggal masabat ka. Adalat ta ergan na. Ako namla ko no ada erganen na ditoy. Mala, bayan niyaw. Paliiwag ni Tata Bataw. Ay, makaturturog akmitten iti nalaos una abusog ko to yan. Di iturog mo pa ibigay. Ay, naimasak nga may tinagpulutan iti karni ti manok ni Kuaraw. Iturog ko pa'y basit iti sopa. Kalpasan na, rumwarak tumanay nga agpag na dita daldalan. Para nga damasalaw kumanan dita, amabalin na paltugan asidain. No kasta nga raw, buludak pa'y ti irgan ma. Mapanak ijay bangkag ta. Tain nakitaan dagiti mulak akardes no nagbungadan. Ay, di mo alayin day tairgan ka. Ang mga hold up pa'y kin ka. Apay, itulog kumad. Paltugak ida Ay, di mo ipilit. Saan man lang? Awan ayat tilakom dita abala ti ergan, kagawad ko anak. Awan nga, Rod. No kayat mo di mapangka ijay ilay. Ay, igatangan naktuman nga raw, maray. Ha? Bayadak tumit laeng adagaw sa paman na sumangpit ka. Nagadumatan ngay abala dayta. Siguro, adu ti man ano pan nyo asin sidaan nyo kan ni Marituyang anya. Ay, winmit maray. Tano makaduak, kitkaslamat laeng na panagpalingkay ni tuyang ko iti karni amasida. Ay, makapaapal kayo met kabadong. Anya ngay mo dagiti man ano pan nyaw. Mangipadigo kay met Ay nainteng, mapukpukaw mananti kawitan na manukta. Anya? Itay pa'y labigat asap sa pulag. Hanggang jakmat mabirukan. Mga no da iti kaaruba. Agure ka tasyak mo ti magsapal. Sapay nagngina ti pinanggatang ko. Sige, padasimot asapulan. Bareng makitam. Salbag ti kastoy. Matiliwak laag no asino dagtatakaw iti manaw. Tiri-tiri ti tenggad na. Sa ako ipaspas. At damanin na ano pa nga buyo tuyang. Dah, manok samot akawitan dayta, badam. Tagtagari. Kawitan ni pare inting maninday ta. Mala, yung kalamawanan. Naimas day ta kay. Sigurado ka nga awan nakakitaken ka. Awanin ta adupay asao, tuyang. Mala, yung kalamawanan. Di sigay, mapadakaw. Talaga assure hit na ito nga irgan. Sana ka nagkamali aging mata. Agasem, maudin abalak tinabatay. Ang natirwak ka na sa yati ulo di manaw. Nagawad ko anang. At tuya, ito umay ko ipadigukin ka. Nay! Awate mo. Pinay payson mangagpayson ka ba dong? Ay kituin mo't kagawad. Tingay bala ti ergan nga order ka. At dakadain. Ay, uwang gaya man niya. Wun, aday nalak. Ito, 5 apakete dayta. Ay na. Agyaman kagawad. Kahit manungay da ito'y maray. Kwa, oray dayta upatlat bayada maun. Libre ta maisa. Ay, agyaman kagawad. At di kagdanag. Ano, adan tumanin maano pa. Umay kan tumanin padigwan. Nala, agyaman nga ron, kabadaw. Mga no adda mo nga agtaktakaw iti manok kagawad. Nay, awamat, kapitan. Apay aya? Ay masurunak. Nagsarunukit ang napukawan nagitidwa amanok mi kanibanang. Anya? Uray ni kwarog. Napukaw ti may sa amanok na. Isu nga dalaki dagal ala iti manok ditaw. Madukta laklano asinaw. Taipakan ko ti si bibiyag amanok. Hey, malagip ko lakat ni kabado. Ay sapay la kuma. Tasaan nga agpayso ti atap ko. Ang mga tay manok mo ni kapitan tay impadigo na kanya. Isu nga no addan tuman madlaw mo asabali ti garaw na maray. Yawag mo adagos kada kami, Wine, kapitan. Lumabasak pa dito yung paraangan nyo, pare. Ay, mabait lang man.
Apay ka day, paray. Awit mo manen, day ta ergan na. Apay, sa dino manen ti pagano pam? Mapanak man, nagpag na dita. Bareng adda masalaw ko nga abuyo, paray. Ay, billet kunak kuma. Sige, paray. Labsan ka pa'y nga rod dita, Ag dua-dua ak ititig-tig na di pare badong Sa bali day to yun. Anggal, adda na alak adot-dot ti manok iti basuraan da tataba daw. Anya? Kita akmati ko na mga inalam adot daw. Ato'y aw. Ah. Kitahan nyo anay yung bagday to'y adot daw. Na. Dut mat nga agpaisaw. Isumot daytan. Hay, hagalwad kanyak da di apari badang. Mapanak ije balay da itamat lang. Kuyugan ka nang kay. Ado itatibalak. Ag praktisak pa ya pumaltaw. Babayin da ito irgan ka. Anya tiar aramidem dito para. Ha? Parinteng? Agin ensayo kan sabot a pumaltaw. Apay, adun timaan ano pam di taar arubayan. Ha? Sige tinagpaltog ka dagiti manukon niya. Ay, Di kan aglibak ta da ebidensya mi ken ka. anya? Ato'y ti ebidensya nga inalak iti pagbabasuraan yaw. Iso amin da kita. Nagadaw, aw. Ha? Ay, salbag. Nakita na mo'y gayam ti dot ti manok. Ay, Mutoy man ki di day tasalit nga ergan mo. ay sana pare. Kukwak na ita. Alam mo nang kay. Wen! Nukasta, manok yu te inya dubo ni Kabadaw ngay padigo na kanyak, kapitan. Katwan bet. Ay, no amukla kasta, jak kumay nawawat. Daytoy nga ergan tinus usar na. Nagtungpalak laang matitibilin na ngay gatangak itibala. Tati ambaok, nasaya at ipangaramatan na. Kunak ano mapan iji kabakiran. Ay, Mamatpati kan tumat iti dayja ataw. Adamat aya abuyo ditoy. Awan man. Ay, awanay. Inala ni parinteng di ergan ko to yan. Anya nga itateramidek. Tinasaya at surutom ni Kapitan Ije Balayda. Makisarita ka iti nasaya at dumawat ka iti pamakawan. Ay, kumanga raw. No pakawanan na ka. Kin isubli na kanyak ti ergan ka. No ngay di namod kayat. Ay katpadasam bareng numaay-ayong matlaang ni Kapitan. Ay, madanagan aktuyan. Itorturod ko na. Diyak kayat amapukaw ti kakaiso na nga ergan ka. Enteng, apay nga inalamot tanday ta ergan ni pari ba daw? Ay, no saan nga umay ditoy? Jak itad dati ergan na. Masapol nga agsarita kami pa itinalapat. Marwa man dayjay a tao. Agala iti ergan. Dakas mo ti pangaramatan na. Parinteng! Umayak man! Daytan ni pari ba daw, Enteng. Ala, panawan kayo pa'y ditoy. Ala, dumanon ka pare. Ay, agyaman ak pare. Pare, pangaasim ka di Taitan mo kanyak day ta ergan ka. Iti may sa kondisyon. Anya kondisyon day tangay pare. Ibagang pare. Anya tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan. Badong. Ay, natuyang. Kunana, bayadak ka no iti doble, ti manok na. Ay ura yun Tinaskaan makiariglukan adagus ken kuana. Narigat no kalabanom ni Kapitan. No si kanto mo niya men tuyang. Apay asyak manan ti pabasulang. Wen tadi mo lakit inlamang di dot-dot ti manok ni parinteng. Anya, basol mo nagkunangamin nga aramatem ti irgan mo iti kalukwan. Anya nga ita. Kasto ti makunak anya paray. Bayadam ti manok ko iti 1,000 pesos ti maysa. No agdublay, 2,000. Times daw equals 4K. Plus 1,000 pesos, 5,000. Ken isardeng mumutan ti agaramat iti ergan. Nalawag. Kanuray siyak mata. Bayadam mat di upak a pinalto kami tay. Ay, agtal na ka mamit ko araw. Adaya ebidensyam. Asyak tinagtakaw iti manok mo.
Alaman, disnugin kan tupay makita. Na, For your information, napanak nagpabuyon kinila kay Totoy amam mo yaon. Kat si katinto do na anang paltog iti manukaw. Inaramid yung kanu apulutan. Wayne, aminay, siyak. Ay, salbag kayo kiday. Aw, makita yaw. Di husto ti atap ko kada kayaw. ay. Pare, nagalas ti pa nagsasaom. Iso nga awanan ti ari-ariglo ita. Gapo ta pursigido kami itan. Amang idarumkan ka. Malungsot kan iti pagpaludan. Pare ba daw? Ay, sana pare. Ibabawik timbagak pare. Kasyandak. Ay, tatabadong! Madingamin ti aramid mo. Nagkunangamin nga irganam ti saan mo amanok. Anya nga ita? Todas mo. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.